Malo leo sule nei tae au fatal fatu I se whapoponga fo le lei o tala fo o le Radio Samoa. Mo moatu se tato li poti le mafui e malosi o alulu I se vaenga mawalunga I le tu I se sifo saina ma isi vaenga na o fia tuai o Nepal. Mo whaale ngai nai le whaitau se lau o whale whape mga ala ma ua mariri wai ITT mai pe se lau lua suluono tangata I Taipei. Tua tele lo poloka I fale wa solo o whaawau pea o na whaalongoina lulunga po aftershocks. Moli mawina tangata whainga ruenga la vea I wa whea I whaaputunga o piliki I fale wa solo ma isi ua whaonga a pe whai na ia o ai I nisi vaenga o yeina I tangata ua tanumia. Ai titi mai pe se lau walu tangata manunu a wha mawina I Taipei lava ia I le tue lata I le tua oi a siria ma le afe fale wa whale angaina. Whaalongoina fo I tangata mai le tui mātū sa sae o Nepal le mafui e lea malona malosi ai le o yeini ripoti o ni mea o whale angaina. O vaia ia nisi o videos maata o tangata o tāmo mo e solo, ma anga I ese mai mano whanga ua awhia, ma o whaeloa le matanga ruenga le vai whafua New Zealand, o lo lato mata I tuwina le mata upule nei, ai mai se ua whaamaunia, ma whaalongoina fo I lulunga I initia ma Bhutan. O whaeloa fo I ele iei ni talo sanga moni sosoani mai tangata New Zealand, o lo au mau I vaenga ua awhia o Taipei, ma ua iei whatanunga ua whaeloa iei au na whaatino, pe a whaia mana o mia se sosoani, ma ia le si tala I le upenga ta whaelangi a le Safe Travels. Ua walau nei le maanga whaupwhaile Labour, mo le toe whaupopoina o le teimi e whaangata ai le tui nato finangalo whaalia e whaatatau le Treaty Principles Bill, ma uadia e foini ripoti o loo maua e tangata whaalinga o ni error messages I lunga upenga ta whaelangi pe atu uina finangalo whaalia. O ripotia le Radio New Zealand na whaalongoina tangata o whaamatala le whaale tonu lea a o tau mawhai e tuuina finangalo whaalia ia maa o le teimi whaatulanga ina mo le tuuina o finangalo na whaamuta I le sefulu tasi lima sefulu iwa I le poa na po a so lua fitu o Januari e ese mai le teimi whaatulanga ina whaamuta ai finangalo whaalia tuuina atu le meli le whaangata I le tau le lima I le afia finei. Ua whaeloa e telefina ngalo e le fia ma le langolangoina le pili e peo na whaeloa I le lipoti ia ma o le tūla fono lea ia ngai iai ia le nei mata upu o fuafua ai le toe tūsia o le treaty ma ona ia inga e peo na whaamanino e le whaamsinonga. Na pāsielo na whaitonga mō mua le pālimene le whaeunga o le tausanga na tenei. O lo whaatupula ia pea le fia o tangata whainga ruenga I le soifua maloloina, la tau o lo whaatalitali pea le toi titi 2 piliona o tutongi o aso malolopo o holiday pay, le ana maua le isao na tutongina. O le ruafe se funuono na ilo ai, o fono whaatonu sa iai, e le isao na o la tau whaia tutongi o la whainga ruenga, talu mai le ruafe se fulu. O le nei mata upu lave ua whaisi whaatuai o lona whaangasaronga o na o le toa telefo I lau whainga ruenga o au fiai. Whai mai I le One News e lua se fulu wafe tangata whainga ruenga, tusa lea se lau tolu sulu wafe tangata sa whainga ruenga I le soifua maloloina, ma le iwa se fulu wafe o lo ngāru lue pea I le au onanga I le teminei, o I lato umai o lo o au fia I le mata upu. I se pepa o whaamtalanga mai le Health New Zealand, o whaeloa I se tasi o so upo Fiona McCarthy, o la taulo o maumau wa I lawa ina ia whaatino peimeni I se teimi wawe. Maro ngā lue nei se whainga e wawe ai o na whaamatu atu ia peimeni. Whai mai o nisi whaetu e peo au kilani wa mai o na maua peimeni eisi, au lo whaatalitali pea isi o na le whaingo fie, le whaatino ina ngā luenga o na ole toa tele. O le folfolanga o pitura tamai wa tu inane wa whaenoa ai, o le au whainga ruenga o lo iai le teimi nei, o le atitongina au le io o iai ulai, au le au whainga ruenga sa iai mua, o le atitongina ai le mai ale lua awhilu sururima, mai lata I le tasi tesi ma le valu piriona, wa whaangana mo le fuafuanga. E whaisi o ngaonga o le whaalawalawe tau ta vale le State Highway tasi le tu I saute wai kato I le tau na leila, ma wa whaelo mai e leo I sa lātou pepa o whaamtalanga, na longoina I lātou le whaalawalawe dea I Pairere, po le afo le lima I le waweao. To lima tangata wari putio lo manunu a tinga nai, ma wa poloka nei le State Highway tasi le baha o Hora Road, ma Paparamu Road, ta ua lua ta vale na feto ai, ma maua atu tangata to tolu o lo poloka I tonu o stasi ta vale.
Whaamania mai fo i le NZTA, le whaalawelawe le nei, mai le taumate o le a umi se teimi o le so e poloka i le ala tele a o whaatino suenga. O whautua ina ave ta avale i autangia fetu na inga i le ala tele, o na o le nei whaalawelawe, ia ma alo fia lea whaaitu a o wha tadia isa isi di poti mai leo leo, tusa o le whaalawelawe mai la tau o lo o a fiai. Ma le talamani muli, ua sao noa le so upo le leipai ma ta upu tau i a inga ma sa wanga mahatanga Jenny Anderson o le maliri wa tamai te to o lua i leo lua i vai yaso le neito sanga fou i New Zealand o se wha manatu leo wa te tawana sila te toa le atunu i au aunanga e whea ngai ma le tautuaina o tangata po Frontline Services mō nei a inga o iai i tūlanga ma ale. Whai mai le Radio New Zealand e to o lua ali o lo tau fia leo ma whea ngai ma mōrianga o le whasio te tangata i ni mata upu ese se lua e maliu o le tamaititi mai Hamilton ma le isi tamaititi au Kilani. O lo su e nei e leo se isi fo i whaalawe i Dargaville na ave se tamaititi le wharamai o ni manuanga o ngai lo naulu. Whai mai Anderson o le whaititi o le au whainga ruenga i whaatino ina au unanga nei wa atiri tu inai ma se lama tianga i le saunga le mu o le whanau. Sauno le minsta o mta upatau tamaiti o Karen Chower, o lo o ngā lulu e nei le malo i se fuafuanga e whaatatau i mata upu whaapea e mai se lava le puipuia o nai alo ma whanau. Tala nā Radio Samoa mo le nei tai au, manuia ngā ruenga o le a whenga iai.